Kak Budina pak kakak sapa boy bengkore pak lengkap tuh. Bila kapan foto kareng ala tak sang pole. Menjak bening ngaratu kini tatang gemolos. Iya ti nacok ko si marong marajeri ya buat namal. Satya sengkok mak ko si mikiran amal lengkap para buddha Roma. Jaya para buddha kau dia nabatan. Ki marapato. Ceng mancing tak nemu lajon. Engkok marong beni apa dor. Benar kan langi ding tibik tebuna kuru ki ngaci langker. Jam ngincem ria tak oleh lebih dari telo kale. Sama Rena, ia bek tibik sekutu meleh. Iya jelas sifatnya kan kombinasional man. Apa kombinasional? Iya menyesuaikan diri dengan keadaan ruang lah. Mataan aja deh kombinasional. Jadi kan macam pua. Kondisional dor. Kayak muncak nangko buat selangat nengat sambil dor. Tak kapa kakas, tak karokok, kapi bukui kondisional. Membutuhan kata tangga namo, lo sebelum ngak jadi ya. Apa ya? Mungkin am, kamu amak kau sepuruan nanti neski laku. Bah, penting ke buatnya ya. Mensing kok boleh jentara dem. Mak pintu libur ngurus urusan orang buatnya. Bo, saporana nom. Kau lo tak niat ngurus urusan sampean. Kayak kontrolnya pak ah. Nyapa ya tak galero. Lebihnya darinya Pak Jeri ya si tak libur. Apa boleh ku si tak kerta buat nak dinas benjek nangko. Berarti buat libur nadek teki singko. Enten nom. Kau lo tak tahu nggak nikah. Napa boleh kampian? Enten. Lain nari mau nyapa angkok cak tanya dari lima benda mak ah. Jurang ngurusnya mana? Tak tahu apa itu kiatannya ben ngurus puleka. Berarti mau nyapa kira-kira cara nikah ginom. Tak usah Jeri. Rekere puru bori malah anak singko. Bening acere nanom. Atanya Lambat. Buat nak lewat mancal lah gila lah. Saya tak singkuk kadung napso. Weh, marah mengkat lah benda kita nemu orang ah. Mangkat ada emak buat nah, jualan kasat tibe, enggak lempo lah. Saya mulai gelak saya marantau buru dateng buat nah. Iya mak, lumwe banyak kendala nengi jalan. Tini mayu jaga jam mangkat, engkau nengi ada benak kentil lah. Kendala apa lah kau saya? Pacot mun pare tongan nabuk nah jadi marah salbur tak ada rok-rok nah. Jalurut molos masalah bekto. Boh, mak oleh kasar buat nabi. Ini mah cerita caca sepuluh. Mun lata ande kabar ngakare ngucap. Tak usah tak mantatak. Mak ngosok buat nasi. Ah, mun aja sebeni-beni. Karpo tibe lopot tak ning boleh. Coba orang lain, mari santap. Bodoh ring ale. Kurang ngoning giga, nih gak kau tak itu berderingan apa pun kan. Benar mari ngolok tapi lain. Ingkilas tari pun kak, ini subuh nyaut. Ini tinggal luka kalau terus lagi. Iya lele. Nom.
Nama Ci. Marah weh, mak aku cecak bidra. Sayangku sabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nom, kau lah bodoh jumpok nah. Sampian bodoh gamma. Apa main terkebun kok? Boh, kau lah neraki pakai tenda sampean. Mak aku sih furude ting pakai jerera. Silabit kok mesen. Sambil mulai kelo. Terakhir ki bilang kok bodoh Roma. Mau aki piranan. Boh, tinggal di sabuk meja lah suki nom. Sambil mulai kelo kok. Tak ngeding gue na yo. Mun bodoh ngalah bu nak kentiana. Cak epon nampian kapuru epa. Sanga. Ayo Ci, tolos ya. Polos. Latina setiap pokok dapat dosa kelu. Tak nemu orang nggak boleh lain nare. Masya Allah weh, ya salam. Tiba na cakarana maretik mara jeda. Op. Apa boleh weh? Nginjem ke Jepang buat ya Cet. Mak bila mari puru tu. Iya tak tuli nemu dur. Bodoh tak ada orang ngah. Bodoh ki yang kui tibe. Terus Rani siapa buat nasi enjam? Dah cipatli kak mal. Pak tatak buat enter nginjem para pudesa. Andi si ke papa. Iya tak ada dur. Saya kepas perak. Buat orang guan di Cibatli ya. Mingki kak mal. Kelak siapa saya culu lagi? Ngalak cibi ulo. Wah, borong marah kana. Sepeda nama riba tepak le yo. Mak pas lu nyimpang kapi. Njak burung Cet. Jira tuli pa beli pa kakak sabuk nak kenengan na. Sur, Mansur. Marah tuli keluar cek ki ngetak. Engkau tahu buat nak beri dalam. Mun pacet buat nanti net fokus, ngadep. Mau lekas roges masalah utang piutang ria. Bedena apa ke? Mau gue segis itu. Mak gisru jak na. Dem apa na, mak parlo buat nak keluar. Tak ada bon, mangkatan aku. Boh, berarti pak nak benar tandi niat kan kui majari utang. Tado ocak tado apa. Intari siang mangkat malam. Intari malam mangkat siang. Kan niat cungu-cungunya mana? Boh, maki kita ke kau le sampean ke. Cepat sandi utang. Teti utang apa na patek aku ipakan nabok na? Ci, alah cok sarkasar. Aja dah kina kanak, tak kira tahu kapulana apa cok. Tina pesanan poi, mulai kabel ada deki bila pak na dateng.
Tak kasara beremah pikiran. Cu abuk maringan kes orang dari kesusaan. Sampai pecro bisa matoju itirak naga bungaan. Pas rupana bila satia kempang alupa aki. Cu abuk nak kian dikawajiban si teti tangkungan. Iya paham, Ci. Paham si beremah. Coba napas abela orang sian diakal cara jeria. Elu patau kilu ka cari tanah. Mulai tak cocok buat nak angkok satia. Iya parco ma buat caca benak kan saya kita tahu kasarut santri paretongan. Sokana, Cina kok berpikiran lah. Ayo mulai. Tina kok mulai ajal. Sak masuk adil boleh. Assalamualaikum, Dur. Dur. Waalaikumsalam. Apa, Mat? Engkau minta tolong raka buat Dur. No maci kan sabenari le bedina yo. Iya dinas, Mat. Sabun laku le bedina. Ah, tepak jer ya. Ari ya pakai tu na bagi kira. Lah, Mat. Cuk sih bukan buat na. Iya tensina doro lah toron sekali ngadok. Tako. Asli tako. Lah, tako beni meler. Takok beremar Dur. Cak pun garing ngolok. Dulu akila so. Engkau ngolok cipat li ngolok ke macan, Mat. Macan mun nyolok pasti patau iking kemarar ya buru. Mun cipat li beni buru sajen mujo. Ongku nang kok takok kia Dur. Saking buru emuk lah cubile mararia. Sela abu atolong kita nemu cocok. Bodoh nang nyam tak sakira-kira. Iya, apa mata kurir sorona lagi dosa. Mak perlu bu nasi emu ah. Iya, tak sanggup kia kurir aja Dur. Mun saben raki paket desa iki kiri. Coba buka we, Mat. Mak penasaran kok. Tina mun perak naraki na temu deki. Elah, cek nyari penyakit dona. Ari abusi guna. Apa mun cari ya, Mat? Beremah tuh. Wah, doma amak pacelan nengak bis patas on. Lapar yo, mak lo yo. Oh kenyang lah, mari makan yang cipat li. Si, jeriak deh. Muncipat li kabuk nak cek baik ko. Pakan isi apa ten? Apa? Kau tahu awak na? Pak Rom rawon, cipat li lah rawon. Ya, menuhuri ngabi biar bencengi mencelak na mata. Jalan buat nanti yang mentero. Hei, apa mak ngono-ngono aja dia? Itu ayo benar. Punten nom, ini kau lama beli cumpot. Siapa andi mai beli dena? Di sampian nom, sepura aku lek nyambi tak bolo. Apa? Tong kan ada tandi aturan. Cuk paksa ya jam ngelak TV. Mun palang rosak bene panginep mun kok ngenosa kambengan. Lah kare pasti maling ibu dan orang tuana. Punten nom, keng kau lek kapuru. Mulai, keng mu tak mulai bene kerpas saun kok.
Dek mati ama kita dek naraki. Beni nambai nyaman ya tetep kamat druki. Jen nambai kapet ka sengkok. Engkau yakin sifat lebak ku nyari orang siapa masa ngabusina man. Mangkanan untuk sementara nang dinda gitu oleh aman. Tapi aman nungku Batur. Takut nangkok dina buat libetan lagi ya. Dijamin mat. Ada kenangan nangkok lalang bo. Kira aku bolos sekolah. Ben sambi sifat li demak are bedio. Mun tak kengin tarata apa kaku. Cepat. Enggak. Halo. Marah matu ditaraki. Maksa dong. Pacar apa, Pat? Di nama beker. Mun apa ngerasa mau ambo lagi kirbun serompan kaureng. Sambil abuk tahu kia ke aturan. Tak kira lah bermuni kiri bukti nalaku salah. Maratong lotong ngongkur. Iyang kak tapi tak caca. Letak kening kepar loreng ongku. Mal, Ginom, kemudian apa? ngomong ada mau bak nang, sabi dateng gua kilo. Karas sabu tak nyaman nako. Abit kilo tak servis. Mompon kalau tak oning nom. Duh, kiberak nambai rosak. Kare saya ketemu anak kampian. Mak ko si Rosa keramal. Kan benar lah kesik bat tempat sepeda naureng. Tine pada nak lah suya. Teng gua kilo kak, cek ko si rontok mun benar tak rosak. Mompon nom. Tak sanggup kalau empon kiba koreng lain boy. Ben sampai kalau ni janjian ben kancane kak. Meliambi kak korban tak kotak aja buka pasar no. Cuk larang aku sibuk namal. Tak kalau kau orang kurus rupanya sekali. Dua putar oke. Dur. Masa angkut darah tinggi? Cuyak nyaman kacep tapi. Cuk aku nak palangan sakuni.
Cingkel lembukan je ten. Kau lah celana. Belah marah tine apa cet. Ada kan cow lagi beuna. Cingkel tak usah ten. Mau ne apa dikit sampai ni mau beli pole. Jadi non jalan ku terus abe. Alangkong ten. Ya, pada. Alah kak buat itu. Tak najibat ni tak lebo tudin tak. Tudat. Saya tengok nak ci. Rayong saya tengok nak pelona. Buat nak boleh din nak cong. Engki nom. Di tengah terakhir aing kama ala ko nangis abo. Tori buang bugi lu nom. Sampan migi payah. Buat nak kanak-kanak si mabeli jumput terua beri. Engki nom. Sapuran aku lebih kalau ngincam tak bodoh. Sengkok atanya kun mesti akiyo. Takut salah orang. Bun buat nak tak usah ki asapura boleh. Malah satia sengkok si arom masa salah. Pernah aca kasar kabut. Punten nom. Menurut kau ulusan tak kalero. Kalangkong ya. Buat nalan orang sengkok satia. Tina lah kasak man mulia. Lu apa? Kenapa nom? Buat nama ki andi ATM bah pun sengkok satia. Apa tak sakit hati kaca tanah sengkok si beri ruang. Engki mana cerita soal sakit nom. Tak bisa pabaras dalam waktu sajam. Kenapa boleh hati si sakit kalau ben ocak? Kini kepada bayi ben empan dan cepagi paku kakak tunggaan.
Sanajan langsung itu bu. Loka na pakun tahunan siya bekas. Tapi mun soal atau tolong dalam musibah. Kau lagi andi ate benda sa tak mangko. Tingkul kau terus selalu nom.